Ja teraz dal dnuka pipika. Musí si ho vytiahnuť. Robí. Lučný koník. What's that? Lučný koník, on odskočí, aha. To, povedz mu, že to je v tráve. On vie, oni toto vie. Že cvrlikajú. Až taký oný není, ty. Ale tak to je, nož. A takéto lučné koníky. No to nemá veľmi, robí veľmi nemá rád tieto. Strašne veľké. Bol to cvrlika? Nie, neviem, také, čo skáče a také. Ja pavúky, no pane Bože. Fobia. Zbalom je zážitok, keď ideš vo vade. Ona vojde do pavúča. Celý len v pozore. Hej, však to stále bolo, ne? Strašne. A tento koň, to môžeme povedať, že to bok, to znamená stoj. V hore on reaguje na príkazy. Dušan mu zakričí a on musí počúvnuť. Čiže toto znamená stoj, aby vedel, čo mu... For this hope, it means stop. Because he like learn, you know, because when he working with Dushan, he need to know for stop and things like this. Počkaj. Dobre. Výborne. No. A slíku. No by sme zvládli túto časť dňa. No ešte Niko prikladá do šutáve. Len daj pozor, lebo on rád si tak ako vie ešte. A máš to si fotia. Ešte, alebo vieš čo, trávu poprekladám ja a on nech počistí. Hello. Očistí koňa, ja mu ukážem ako. For you can clean the horse now. Yeah? Dobre, But wait, toto, she show you how. prekladám. Toto, čo je špinavé, takéto veľmi. This one very dirty. A to sa tak... A tak. Masáž. You see? Like massaging. Ako masáž, vlastne to rozhodí, lebo to je polepené. Because it's like stuck together and stuff. So you have to like massaging like I this. got it, yeah. Jemne, hej, nie... Really softly. A potom, Softly, keď ja? bude mať, tak von sa čistí takto. To sa už môže teraz povracieť. Enough to when you have this. A potom ide tak, že zo 2 razy takto ťahá ten prach, lebo vidíš, aha, tu je prach. Tak, For his jeden dust. A, I see. a potom toto. Enough to on this. Hej. Okay. A keď má toto moc, Čo tam má toľko prachu? to je prirodzené čistenie sa koňa. On sám zo seba toto púšťa. Vážne? For this is natural, this dust from him. It's from No, him? keď Yeah, ho it's večer from vyčistí, tak ráno bude mať presne to isté. Really softly A robí. nech si vytiahne rukav, lebo bude celý zasratý z toho. For you can take out your sleeve when you don't want to be dirty, but I don't know. A za koňa nejde. and don't go behind the horse. Okay. Yeah, she said for it's natural this dust. For this is how it's coming from his body. A druhú stranu mu ako čistíš Ola potom? No to ja musím zvoniť. A tam dole ako mal, také čierna? To tiež? Aj to. Ale možno, že mu začne dvíhať nohu, to nech si ako... Good boy. Mňa strašne chrbát boli. And the feet also down, yeah? Also you can down, yeah. But really careful. Keď to robí, ešte môže aj dole nohu. For when you're doing he doing this, but when you're doing really softly, you can go also down. But not like down, but down feet. Which one is like blackish a bit, yeah. To som mu potom dala túto. To som mu potom dala túto. And Ola will do another side. Okay.
funny. And you can with those brush those. That's the other one. Exactly. And like, you know, from the do like this and after clean with another one. I think the picture will be more visible than the video, I think.